Jambo mpendwa, mahali kote mlipo, na wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Mahali kote mlipo, tunawasihi kwa kufuata mafundisho yanayopitikana moja kwa moja mahali kote mlipo, iweni na usikivu mzuri. Kwa majina, mimi ni Christian Wycliffe Mulengero, moja kwa wale wanao kubali kazi ya uamsho na matengenezo, wanaohubiri ujumbe wa malaika watatu wakisubiri ujio wa Yesu mara ya pili. Mahali kote ulipo mpendwa, nawe tunakualika kwa kuja kuchukua nafasi katika ujumbe huu, ili Yesu Kristo ajapo mawinguni tuweze kumulaki na kutunyakua twende kwa Bwana Yesu, na mahali ambako anatuandalia nafasi nzuri katika paradiso ya milele, mahali ambako hakutakuwa njaa, kifo, maskini, taabu, maana yote yatakuwa yamekwisha. Ni mambo macho haijawahi ona na masikio haijasikia, mambo ambayo Yesu Kristo anaandalia wateule wake wanao mpendwa. Hivi tunataka jifunza neno kusema linda ulimi wako. Chunga ulimi wako mpendwa kuliko vyote unavyovilinda hapa duniani, kwa maana ulimi unapouongoza vibaya, ukiutumikisha vibaya, inavunja watu wengi. Ina maana kwamba kuna watu wengi, baadhi yao wanatumia ulimi wao vibaya, inavunja watu wengine. Hadi mwanaume ananena maneno, mke anatoa machozi, mke ananena maneno, mume wake anatoa machozi. Usitumie ulimi wako vibaya kwa kuvunja roho ya mtu mwingine. Hauwezi kumuona Mungu, maana Mungu ametupatia ulimi ili tunene kwa utukufu wake, tunene maneno mazuri ya kupendeza wengine, ya kuleta faraja kwa roho. Kupitia ulimi wako wanawezi kugundua ya kuwa wewe ni Mkristo. Kupitia ulimi wako wanawezi nena ya kwamba wewe ni mpagani. Hadi unanena maneno, watu wanakupatia jina katika nafasi unayoishi. Kupitia ulimi wako umeutumikisha vibaya. Katika kitabu ya Yakobo sura yake ni 3 fungu lile la 5 inasema hivi, tunasoma katika jina la Yesu. Kitabu ya Yakobo sura yake ni 3 fungu lile la 5 inasema, hivyo ulimi nao ni kiungo kidogo, nao hujivuna majivuno makuu. Angalieni jinsi moto mdogo uwashavyo msitu mkubwa sana. Na ulimi ni moto, ule ulimwengu wa uovu. Ulimi umewekwa katika viungo vyetu, nao ndio utiao mwili wote unajisi. Huamsha moto mfululizo wa maumbile, nao huwashwa moto na Jehenamu. Ina maana kwamba ulimi ni kiungo kidogo, lakini kinajivuna majivuno makuu sana. Mtu mwenye ulimi anatembelea katika majivuno, kwa maana ulimi ni kiungo kidogo, kama vile kamoto kadogo kanawasha msitu mkubwa, kadhalika na ulimi nao ni vile wapendwa. Hakuna mtu mwenye kutumia ulimi wake vibaya atakayemuona Mungu. Ulimi kama vile moto mdogo unawasha msitu, unanena maneno kwa mtu, unaambia mtu usiseme, mwingine naye usiseme, hadi maneno yanakuwa mapana, nafasi inajaa fasi zote, kwa sababu ulitumia ulimi wako vibaya. Ndio maana Mkristo, linda moyo wako, yani linda ulimi wako, usiuchafue na maneno mabaya. Ujue ya kwamba ni kiungo kizuri ambacho Mungu ametuwekesha ili tunene maneno ya faraja kwa wengine, maneno ya kujenga wengine, maneno ambayo itampatia Mungu heshima mahali kote tunapita. Katika kitabu ya Waefeso 4:29 inasema, neno lililo ovu lisitoke vinywani mwenu, bali lililo njema, la kujenga na la kupendeza kwa watu wote. Neno lililo ovu lisitoke vinywani mwenu. Ewe baba, usimkaripie mke wako. Kuna wababa nyumbani wanakuwa sawa vile simba, anakaripia mke wake. Heshima yako haitakuwa katika kunena maneno magumu, katika kukaripa, hapana. Maana watakapokuzoea watakupanga jina. Hapana, usinene maneno makali. Na wewe bosi, usinene maneno mabaya kwa mke wako, kwa mtu wa kazi. Hapana, linda ulimi wako kuliko vyote uvilindavyo. Ndio maana katika kitabu wanaita Pour un bon équilibre mental et spirituel inanena ya kwamba kuna watu katika dunia wenye kunena maneno magumu, maneno ya kuvunja wengine. Katika kitabu ile wanaita Pour un bon équilibre mental et spirituel, page 46 paragraphe 2 inasema ya kwamba il y a certaines personnes qui parlent avec dureté d'une manière peu courtoise qui blesse leurs semblables. Aseme kudunia kuna watu wenye kunena maneno magumu yenye kuvunja ndugu zao, yenye kuvunja majirani zao, yenye kuwa na upendo kidogo inavunja majirani zao. Puis elle se justifie en disant, kisha
unajisifu na kusema moi je suis comme ça, akosa unijue mie ninakuwa mvunyu, akosa unijue mie ninakuwa shetani ibilisi. Wewe kujipanga ile majina hapana. Acha kunena maneno magumu kisha unajisifia na kusema mie ninakuwa vile. Je parle toujours franchement tout ce que je pense. Ninaongeaka wazi kila yenye mie ninafanya nini. Kama ni kukuambililia ndakuambililia, mpenda uchukie, lakini mimi nitakuambililia. Puis elle présente ce mauvais trait de caractère comme s'il s'agisse d'une qualité. Anakuwa anaweka ile mwenendo wake mubaya, anadhania watu wanaifurahia. Kitabu inasema ce manque de garde pour autrui doit être sévèrement réprimandé. Huyu mtu mwenye hajue kuongea maneno mazuri na wengine, ni lazima kanisa la Mungu mumuonye, mumuadibishe, mumuweke kando. Kama alikuwa mwinjilisti mumsimamishe, kama ni mshiriki mumwakilishe, naye mumuonye kwa nini ananena maneno magumu. Watu wenye kukritike watu wengine, ukiona mtu anapita unaanza mkritike, ukiona mtu ni maskini unaanza mkritike, ukiona mtu ni yatimu unaanza mkritike. Mungu anasema mtu mwenye kukritike mtu mwingine hawezi kumuona Mungu, kwa maana unakritike wengine. Kwa nini? Mungu anasema ya kwamba kama napeleka mtu kama na ule mbinguni mwenye kukritike wengine, akifika kule ili kritike les anges, atakuwa na kritike wa malaika, ili envierer les couronnes des autres, atakuwa na tamani taji za wengine, il ne saurait pas de quoi parler, yeye hatajua vyenye atasema, suite de pouvoir dénoncer les imperfections des autres. Kwa maana yeye duniani hakujua kunena maneno upendo wa wengine, alikuwa na kengeli mienendo ya wengine. Ndio maana mpendwa, linda ulimi wako kuliko vyote uvilindavyo. Ujue ya kwamba hakuna mtu mwenye kutumia ulimi wake mubaya atakaye muona Mungu. Katika kitabu ya Wakolosai sura yake ni 5 fungu la 6 inasema, na maneno yenu yawe yakikolea munyu siku zote, ili mupate kujua jinsi ya kumjibu kila mtu. Kitabu ya Mezali sura 15 fungu la 1 inasema, asema jibu la upole hutuliza hasira. Kitabu ya Petro wa kwanza sura 3 mstari wa 10, atakayependa maisha na kuona siku njema azuie ulimi wake usinene mabaya, na midomo yake isinene ila, aache mabaya atende mema, atafuta amani na watu wote. Kitabu ya Mezali sura 10 fungu la 12 inasema ya kwamba aseme kuchukiana huondokesha fitina, bali kupendana husitiri makosa yote. Unaponena maneno mazuri watu watakufurahia, lakini ukinena maneno magumu, ukikuwa tajiri, hata kama wewe ni tajiri, wengi mahali wanapokuwa na kamwaye kidogo, Mungu akikuinua wanaanza nena maneno mabaya na kujivuna. Hapana, linda moyo wako, usinene maneno mabaya, chunga ulimi wako, usiutumikishe kwa kuvunja wengine, chunga ulimi wako. Ujue ya kwamba moyo wa mtu si lijiwe bali ni nyama, inahitaji maneno mazuri ya faraja, maneno ya kutabasamu, ya kuchekea wengine. Chunga ulimi wako. Ndio maana katika kitabu ya Mezali 18 inasema ya kwamba apendaye usafi wa moyo na neema ya midomo, mfalme atakuwa rafiki yake. Ndio tuombe Mungu atupatie nguvu, tuseme maneno mazuri ya kuchangamsha wengine, ya kuleta wokovu na faraja katika jina la Yesu Kristo. Amina.